ngiswenza ngokuthula bonke ukukhombisa ukuthi sithi abangekho emthethweni abahamba. Yebo. Manje ngamana kasazi ukuthi ke kwenzakaleni kodwa angeke kube yilaba kuthiwa bokufika kuyoba imikhuba nkofu yangakithi le esebenzisana nawo ngoba ngeke umsibindi sokuhlasela umkhumbulo ephakathi. Impela. Yebo thomana. Angithi phela babanika imali. Babanika imali ukuthi hambani lokwenza izinto ezingalungile. Nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la iSNK iyakutshela nje ukuthi bekufanele phela ukwedelela nje ukudelela lokwangempela. Yebo. Bese kuthiwa hayi ulungile ngoba umuntu naye nanku umhlolo.